Sen welcome. Sena. Une, bagan egdan. Inturera. What's up? All Sena. Bagan ketle. Chendu maturya. Ekam pressure mau. Bagan egdan undi keessanu imma wanna kota maal dijira me araba kanarre indo firra qolanna warri artani dallantan kun me kota Sena isani tuga ganama Sirba bareda, sirba hara. Share wali godame, dabarsa. Giddeeta inkwaan eellamu. Gabaa barumnaa dhabbuku. Hi, Katie. What's up? Haqa keenya falman. Welcome. Jalle jar so, jatani aale, mujhe ama
galatoo beekullee hundi keessanuu. Baay'ee Austraaliyaan. Amerika, bakka nagaan warra Amerika Tole, galatoo madha. Egaa namni suuta dhaqqaba. Kan maafuu itti fufna. Kan caalaa aayee turuu hin dandeenye. Baga nagaan dhuftan. Baga jiraattan hundi keessanuu warri mana keessa jirtan. Kan booda dhuftanis akkasumatti. Waan biraatirra odoon dabrini har'a xinnoo warra suuraa tokko maxxansee ture kaleessa. Suuraan kun kan ture 2015 haala amma jiru kanaan waan wal fakkaatuuf balaa saniin kan ka'e namni baay'een dallane, namni baay'een arrabaanis hamma danda'u jechaanis hamma danda'u darbate. Isa caalaa immoo namni kunis karaa harka keessatiin wanni kun sirrii mootii kan jedhu fi yaada isaa kan ibsateetu jira. Sun akkuma ta'etu ta'ee jechuudha. Wanni hunduu hundi keessanuu galata qabdan. Akkuma beekamu nuyi namni tokko akka ofiitti mul'atetti yaada. Kanumaafuu isinis warri arrabsitanis akkasinitti mul'atetti waan yaaddaniif ana rakkinaa muti. What happened? Close that door. Nama biraati tasina cinqaayira. So kanumaafuu akkatti yaaddan akkasitti yaaddanii wayitu duuba jira. Amma suuraa kanaa muti kan aarse nama wayitu duuba jira jechuudha. So waan duuba jiru san immoo warri dubbiin dandeenye aara keessan gadi dhuftanii jechuudha. Arrabni lama. Tokko namni emotional ta'e yaada isaa akka ibsatu. Yaada isaa warri emotional ta'anii yaada haala saniin gaggeeffatantu jira. Yaatiis okay. So hin rakkinaa muti. Warra immoo sanyii seesanyaa የወራዶች ስድብ የሴትኛ ዳሪዎች ስድብ ወረከሲት ነው ማረፍት ጅራ ካን ከይሰን ብሎ ኮፍራ ሲንጎዴ ካን ከይሰኒ ሲሞ ተነቦደ ሲን አበምሲሳስ ከይሳ ወራ አርተኒ ያኒ ኩኒ ማሊ የተኒ ወጅና ሰውዳ ወጅ መሪያቹዳፍ ኮፒ ወረና አረፍሱ ነቲ ገምተሞ المسره ሲቱ መነክ ይዱፍ ይመለ ያኒ መነክ ይዱፍ take it or leave it akkuma lecture jedhisanitti kanarratti walii galuu qabna. Amboon yaada ofii fiffata waan ofii taasaa eechumaa hunan qaadimatini kadhaa kee jalan bulu ulfin ofirratti qabuun kan keeti
so ishuutti deebina waa sirra jiru irratti maa inni kuni the board advisor of OMN Osman Ukume and others 2015 kana imagine kana haasuf imagine kana waan kana maalinni هو دوبن جراتين كانت أكتسين أرسمونا ما تكتوكو مال تبدي تقاولي همنا أوكي مال أجرتن أسر راهو أجرتن مالين نموتة تتعاجرا أبا دورا جرا عثمان أكومي جرا واي بيكتشري كان قفها سفنا إننا أبا دولا عثمان أكومي تجرجلي وها ساجر ونسنين بي namni tokko fo suraa kana kaaseti facaase so imagine suraa kana ta haasuf nagam ambon kan jedhe kan kana wal qabatee garuu arrabaan hookin wanna duuba jiru san himu warri dadhabde arrabaan galte maaltu dhalate kana 2015 akka ta'e anime kana in agartan maaltu deemaa jira أما كان لولتني في أينف نمني توكو توكو أبادو لطيف لولتمو جوهر محمدي في لولتمو OMN في لولتمو عثمان أكومي في لولتن كان أدام بافتشون غاري أدور يميجي كان أنجكشو ما هالقول أجر أبادو لا سرتي يميجي كان هو أغرتني تومي أكرني هو بدأت atis namndu wa had adda hubachuu dandeessa amma ka kan andu bajiru kan boodatti dhufna maal hubattan kanarra abbadula maal godhaa jira advice kenne jechuun gorsaa jira jechuun afaan amaaratiinis warri katabdimmoo mikri yashatan sadeenu arrabna kirroon jiruuf arraba سورة كنا ولدت أتيك أفان سديني فو أفان إنجليزي أفان أورموتين أفان أمارتي ور عرفتي الردي ما لا أوكي أبادو لا مال قول أجر نمني تكو على في هو بتي عثمان أكوبي انترفيو قول أجرا انترفيو قول أنجر تاني جراني إيه بكنياتا تاني جراني وروني أزيركوني نمني أزيركوني إيه OMN بوردين تاني تأوهم ملانين بي لكي أمبو جركوني advisories moti board memberin ta umun da get respect namni kuni warra ulfina qabu ta uhin dandaan alo to oromo ti fulo oromo ta gargaajir kun rakkina moti okay abbadula maal godha jira ittaasaa jira maalin godha jira abbadula haasofni kun maal ta'uu danda'a harka irra kaa'ee akka Jesus Christ waaqa kadhachaa fi jira hin jiru ittaasaa jira arrabsaa jira فولا سنران أرجن اتهاس هاجر بوكس الآن آجر ولا هاجرا ما للرهو بتنكرر ولي قلن just friendly advice هذا جسنت جرا كم برهو ما الرهو بتن إن آجر الرب سانجر أنقت آجر واقع كذا تافينجر وقمت كنجر كان so that is what is in front kan arginu jechuudha ijoota naan kan argitu kan kuni maal nama dallansiisa kana kanan jedheef gowwaadhaaf himi wan biraatitu duuba jira jechuudha okay abbaaduulati jibba abbaaduulati tuffi abbaaduulati wan dhugaa jiru walii himuudhaaf ji'a torban saduun guunne ji'a tokkoon guunne abbaaduulaa kana akka qabsoo oromooti akka qabsaa'u wan hundaa dhiifnee akka jabaatee qabsoo oromootti makamu oromiyaa nama ijaare OPDO nama dura lafa kaa'e jennee amboon oduma muufaatuu qabu oduma handarbe haa dabru jennu jajjabeessaa ture nothing is wrong amma inni nu ganuu odoon ta'in yeroo ammaa kana nu gurgurate nu ganuu dhiisee nu gurgurate qabsoo ta'in ajaaba namni itti dhufu kana namicha kana amma yeroo ammaa kana irratti ofirraa eegu murteessa kanumaafu waa'ee abbaaduulaa kaleessa engadda qabnee waa'ee abbaaduulaa taasifna awareness akka namicha kan ofirraa eegu society keenya kana ture 2015 kaleessa illee namichi kuni resign godheet achi keessaa bahee
waa'ee namicha kana irratti focus godhuun wajjin taa'anii waliin mari'achuun sun yakkinaa nama hin godhu. Sirriidha moo sirrii muti? Sirrii. Si sirrii yoo ta'uu baate namicha nama arrabsituuf. Okay, anaa sirrii namichi kun. So tuffii muti. Namoonni tokko keessan gaa kan duuba jirtan gadi mantan. Waa'ee OMN media Oromoo Media Network kan ijaarame uummata Oromootiin kan gaggeeffamu nama Oromootiin. Usmaan Ukkumee san keessaa hojii qaba. Waa kana gaggeessa. Hojjetaa media kanaa. So wanni dhokateetu jira waa'ee Usmaan haasa'uun rakkinaa. Ani personally akka nama tokkootitti waa'ee media hambeenya media kana asirratti kaasee hin kaafu. Agartanii? Wanuma tokkoon badaa tokko hin jenne. Wan duuba jiru san sammuu teessan amma duubatti deebisaa deema. Just maaltu akkan emotion si godhee nama arrabsisuun afaan bante. Duubumatti deebin ammas. So maaltu badee asirratti Usmaan hojii keenya jenne ani waa'ee as personally akka miidiyaatitti gaa asumatti fitadhe jechuudha. OMN gaaf tokkollee gargaaruu malee horiidhaan illee dhabamuu faayinaanshaali gargaaruu malee waa'ee OMN irratti wanni bu'ee wanni ta'e tokko hin jiru. Garuu immoo OMN kuni miidiyaan kuni walqixxee nama hundaafuu dabarsuu qabna kan jennu yeroo hundaa hin kaafu. Hin komanna. Miidiyaan kuni OMN jechuudha. OMN namni hin gargaara. Hoo namni gargaare Oromoo noo gargaarte namni biraa irratti haasa'u qofa odoo hin ta'in fe'ii isaatis miidiyaa kana keessatti arguu qaba. Fe'ii isaa. Yaada isaa. Miidiyaan dhaabaa mootii yaada adda addaa gaggeessuu qaba. Yaada adda addaa. Hammeenya yaada nama baasu haa ta'u yaada nama hin baasin haa ta'u. Miidiyaadha. Na jaalatus na jigus yaada kiyya miidiyaan kuni achi keessatti of argu kanaafan gargaara. Kanaafan horii kenna. Kanaafan yaadan gargaara. Oromoo walitti qabna waan ta'eef waan Oromooti. Miidiyaadha. Dhaloota namaa wajjin walitti siqee mooti waan ta'eef. Dhiifama hedduu keessatti waan janan gadi qabu ofirraa qorra akkuma ta'etti ta'e. So miidiyaatti namni bu'ee jira hin jiru. Garuu waa'ee miidiyaa kanaa komii irraa qabnu namni tokko komii irraa qabate OMN akkana godhuu qaba jechuun miidiyaan kun haa badu haa dhabamu jechuu mootii miidiyaan kun hamma dhumaatitti deemuu qaba. Seenaa tokko hojjete seenaa bareedaa kalees har'as hojjechaa jira borus itti fufuu qaba. Namni dhaalchisee bira dabruu qaba. Kan kaleessa miidiyaa kana qopheessan har'a hin jiran ta'a. Haala adda addaatiin dadhabina akka personality nama tokkootiin abdii fi xeefaa kaaftanii namni tokko keessaa bahan warri kaleessa isaanis legacy tokko qaban hamma ta'e miidiyaa san keessatti. Amma muu miidiyaan kun itti fufe warri har'a hojjetan kunis hin dabran keessaa yaa'an kan biraa itti daama kuni wanuma jiru. Amboon miidiyaa kanatti hin buune akka nama tokkootitti jechuudha. So hin tolfanna malee. Rakkina keessa jiru akka qajeelu rakkinni kuni akka namni hunduu yaada isaa hani dhaaba jibbus dhaaba tokko jaalatus kan OPDO jibbus kan dhaaba OFL General Kamal jibbus kan jaalatus yaada isaa mee amma waa'ee General Kamal hoo kaafne miidiyaa xiqqoo kanatti jechuudha Facebook itti irratti nama meeqatu General Kamal jaalata nama meeqatu gargaarsaadhaaf qophiidha nama meeqatu waa'ee isaa jaalala qabaaf. Namoonni sun hunduu harki guddaan isaanii warra miidiyaa kana gargaaru. Miidiyaa kana warri jala dhaabbatullee hin jiru. Oromoo ta'ee OMN haa badu haa dhangala'u haa cabu kan jedhe amma ga'utti hin dhageenye. Agartanii warra miidiyaa kana mal jettu malee namuma tokko gadi bu'ee gaaf tokko waa miidiyaan kun akka badu namni dubbate hin jiru. Odoon kun xuuxamin hin booyin rakkina keetii dadhabaadha akka sootaate. Odoon kabalaman iyyin odoo sitti noo in gubadheettee wacin
akka miidiyaatitti waan sirraa huu qabu hoo ta'e hissirraa inni manna so amma amboon yookiin namni tokko maaliif waan kun dhaabni siyaasaa kun hin dhiyaanne maa namni kun achitti hin dhiyaanne jenneeti dudubbanni kanuma jiru santu dhukkuba santu nama tokko mataa keessa jira ammallee yaadatan irraan deebiin warri experience qaban rakkoo furmaata ummata Oromootiif rakkina Oromiyaa keessatti wal'aasoo godhamaa jiru kana akka bakkaan geenyu rakkina dabreerraa warri jibbinus warri jaalannus achirraa qooda fudhachuu qaba. It is a media independent media amma dandeenye jenne iyyin. So General Kamal amma gootti illee jirree sagalee cabsaa sagalee media kana cabsaan akkuma nafxanyoonni reediyoo cabsaa anjetti kana maa irraa dhabne jenne komadhee komiin kiyya ammallee itti fufu. Hin agarree waan ta'eef. Warri qawweedhaan deemu warri sababa qawwee harkaa qabu media kanarratti gaheen qabu. warri immoo yinuu achi taa'u percentii illee odoo fudhanne amma ODF percentii hama 30% maybe akka argunitti xinxalaadhaan asi kan jiru warra kanaati. Dhaabni biraatillee dhaloonni minilikillee amma qoora irraa fudhachaa jira miidiyaa kanarraa. That is good, fine. Warri kun maa sagalee dhabe inni komii keenya haasa'u miidiyaa kana jibbuu muti nama dhiibuu muti. Ammas gadan deebi'a. Waanuma picture kanaat irratti waanuma suuraa kanaat naasaa. Gaddeebi'ee fixanne. So maal argina Usman Ukumeeti. Usman Ukume personally is very good journalist. Baay'ee nama gaarii yaada addaati illee qabaate. Ani Usman Ukume asmarrattan argaa he got experience guyyaadhaan akkuma abdii fiixee amma nan jaaladhu. Gaafa aramuutti takkaataa inni miidiyaa irratti waa hunda qopheessu gaarii ture. Shanii ammuman jibbuuf waa hin taane wajjin associate wal godhuudhaaf nu illee komanne amma deem kana hoo komanne hoo maal rakkinni amma Usman maal asii goota eega advice hin fudhatini yakkinaa muti personal interest Abbaadulaa wajjin taa'ee haasa'e maal yakkinni Abbaadulaa wajjin ofiisa dhaqeetii wajjin taa'eetii waa meeqa haasa'e sanii muti rakkinni garuu as a journalist amma waa'ee hojiirra jiraa hojiirra jiru ittiin buune gaa situ jedhee beek situ jedhe waa'ee suuraa kana so Abbaadulaa wajjin mari'achaa jirta kuni marii muti advisor maayinni waaqa sii kadhachaa jira journalistii muti amma kan deemaa jiru so Usman Ukume sina tuksiisuudha yoo ta'anii asii baatee amma Abbaadulaa gaafii tokko ofishaalii gaafachuu hin dandeessu ጋዜጠኛ ከሆንክ ደግሞ ደጅ ላይ ቆመ አፋጣ ህዝብ የሚፈልገውን መጠየቅ ነው ጋፈቹ ስርቱሪ አዳማ ከይሳ ደቅቴ ለገጣፉቲ ለገበሪቲ ለፈፉደቴ አስዴቢቴ ኦክሲቲ እረቴሴ ኢናሪያምታ ኦቢኤን ሰከሶ ጎት ኦቢኤን ወሮታ ሰካለምቱ ደደብዱ ከና ወጅ ለፈፉደቴ ገረገልቴ ወራንጎ ወጅን ኢንተርቪው ጎዱ እንደንዴሱ ሶ ኡስማን ኡኩሜ Bili kan eenyu kaffale shaayi kan eenyu si kaffale bakkeen kun nyaata kan eenyu kaffale who cover the bill journalist be corruption asuma calqaba situ jedhe ani jenne kan hunda so ofirraa eegummaa rakkina qaba akkati akkuma abjoottatti ikkatta abjuuni you see I want you to talk ani nama bilisa malabaa keetiin na arrabsita just I can tell you what I can see afaan qabasi nan hasa jadi kakaddu okay so advisor fudhachaa jira there is no more challenge with Abbaadulaa here Abbaadulati ala jiru kana keessatti OMN wan ibsun qabu ani siyaasa biraawon qabaadha as a journalist I'm not approaching in this way maal jettam sirrii moti kun ati sirrii dheedhee ani sirrii motiin jira ay kabajamo jaalatamo amboo keenya kuni kana jettee natti haasofte malee maal abbaa keetiin arrabsite waay ashkara keetiin siirayyamoo kana arrabsitu cause yaada kiyyan ibsadhe bilisa ta'uun kanaabe dachii qofaa mati kan bilisoomsinu nama keenya sammuu teenya yaada keenya akkaataatti feenitti haasofneeti with dignity with respect we are not talking about legacy here waan jiru media kana kanaaf na arrabsuu hin dandeessu amboo keenya jaalatamaa keenya
bareedaa keenya jettee taasiftu. Gootallee hoota immoo jetti miidiyaa irratti hogoota ta'e miidiyaan hogoota nama godhe goota naan jedhe. Ani garuu gootummaa tan fudhadhu miidiyaa irra taa'ee gootummaan kan kennamuufii qabu an akka jeneraal Kamaal, gootummaan kan kennamuufii qabu an akka Lammaa Magarsaa, gootummaan kan kennamuufii qabu warra diina bir ejjetee lolusaniif qofa malee warra miidiyaa irraa lallabu gootummaa wayituu hin qabu. Wal sobuu ta'e malee wal sobuun immoo fact dhugaa hin jijjiiru. Manatti mana keessa teessee hundi keetu goota mana kee keessa hundi jiruuf. Fudhadhu gaama akkanuma jennee itti deemna. Kan biraa namoonni tokko tokko komii kana keessatti deemanii miidiyaan kun yoo ka'e nama the founder nama miidiyaa kana dura uume obbo Jawaarii wajjin walitti hidhan. Wanuma tokko hojjenna. Agartanii mee gaafii tokkoon isinii qaba. Gaafii amma goottuun miidiyaa kana warra hordofaa jirtan. Gaafuma tokko ani hammeenya Jawaar Mohaammed kaasee beekaa. Gaafuma tokko Jawaar Mohaammed arrabsee beekaa. Gaafuma tokko gadi qabee beekaa. Jawaar Mohaammed immoo miidiyaa kana wan mijeessee fi guyyaa baay'ee doon ta'in bara baay'ee eeguma miidiyaan kun ijaarame eegumaas ba'e Jawaar defend godha. Ammuma ta'e gaafuma namni tokko waan Jawaar kaasee personaalii isaa kaasee statementii inni kennee kaasee yaada inni kaasee kaasee guyyaan defend goona. Sanan beekaa amma gootti. Garuu immoo kan beekuu qabdani Jawaar nama Jawaar dogongoruu hin danda'a. Jawaar yaada addaa qabaachuu hin danda'a. Kanumaafuu Jawaar akka namaatitti yaadni kee sirrii muti jechuun mirga namaa hundaa ta'uu qaba. Namicha tokkotu waa jedha durattan waa'ee kana waan dhaga'u Anjila hoo ta'e komachuun namatti hin tolu. Seexana hoo ta'e immoo kadhachuun namatti hin tolu. Nama hoo ta'e immoo qeequun dhaloota mirga namaati. Namni dadhabaa waan ta'eef. So namichatu kun egaa jecha kana mee argaa. መላእክት ስለሆነ በእግዚአብሔር ኃይል ስለሆነ ሁሉም ነገር የሚያውቅ ስለሆነ መተረብ መተቸት አይቻልም። ሰይጣን መለመን አይቻልም። ሰውን ግን ለማረምም ሰውን ግን እርማን ለመስጠትም የሰው ለሰው ያመቻል። ነምቻ አካ አመንቲት ይተውላልተን ኦኪኒ አንጅል ይተውላልተን Jawaar Mohaammed dogongora keessa jirtan nama wanta eefi waa inni jedhu irratti sirreeffamuu qaba. Sirreessasi innumti gabbahe ana of defend akkuma jedhe sanitti he can defend himself itinitti dhiisa. Sababa kanaan nama arrabsu, sababa kanaan nama achi qabu, sababa kanaan baatanii wacuun gowwaasiin godha malee you can defend. Sirumaa akka keessa deemu isin godha. Kanumaafuu namni tokko tokko laa you deserve debi kanafan kana kaase ani waye Jawaar Mohaammed in kaaf Jawaar Mohaammed amma hon kaasechu ega kaasinaan jettani dadhabina qaba qab dadhabina kan takkalaman qabne ofirraa qab tokko kan kadhanne kanallee nungoon amma waye miidiyaati wal qabe is a director nungoon onni isatti maajiru kun dadhabina tokko Jawaar amma fakkeenya fan isiniin jedhe amma Lammaa Magarsaa akka gaariitti hojjetaa jira biyya keessaa. Lammaa Magarsaa gargaaramuu qaba. Uummanni Oromoo jaalate sirbee agarsiise bakka karaa amantiitiinis kadhate waan hunda hin gargaaraa jechuun Jawaar Mohaammadin jibbinaa jechuu muti. Legasii keessaa muti kan jiru hojiirra jira. Hojii kun fidhee hojii hojjetaa jiru kanaaf immoo baakaappii kun sirriidha kun sirrii muti. Miila dabree Jawaar Mohaammed ganama tokko ka'ee OPDO gantuudha Lammaa Magarsaa gane jedhee galgala ka'ee arrabsa gantuudha jedhee
gantuudha dadhabduudha jedhee arrabse ganama ka'eeti immoo man of the year lafa kaa'e jedheetan katabe sanu yaada isaa jijjiirrate moo jijjiirre odoo akkasitti fufe gantuudha gantuu motii lakki gantuu makkana inneeti itti fufna jijjiirrate innu of sirreesse amma immoo wan deemaa jiru gara keessatiin himaa warningi walii kennaaf deemna Juhari dadhabinan qabu Juhar somne jennee ni beekna Juhari somne Juhar akka dhalootatitti akka namaatitti gaaf tokko hissomne jedhime haasa'e Juhar warra promise seenisan irraa gorre ati sobde ati gante jennee ni beekna Juhari injenneen maaliif hojiirra wan jiruuf hammi hojjete suni waa inni promise seenisan karaan suni nama tokko dhabamsiisurra eega bu'aan advantage irra caalaa ta'e jaluma deemte kanaaf uf jennee jala deemne Lammaa Magarsaatis amma hojjechaa jira wanuma promise seenisan hundaa godhuu danda'a namni ala bakka biyya bilisa jiru eega godhuu dadhabe namni diina harka jiru fi halkanii guyyaa diina lolaa jiru wannumti duummi jaawuf ta'a kamtu hafe ammas nuyi Lammaa Magarsaan beeknu waan hojjeteef jala signa Juhar Mahammadis hin beeknu waan hojjeteef namni jala deemaa jira so amma ani kanan focus godhuu fe'u karaa lolaati karaa itti moon karaa diina keenya irraan nurrattan focus godhuu deemu akkas godhaa nurra jira Juhari promise seenne age namni du'aa jiraate Juhari sobde namni du'aa jira generaalli tokkoon qunnamin jenne maan qunnamne har'a keessaa gabbee akka ummanni jiru sobaadha siin hin jenne haalumatti mijaa'anitti bira dabare ati inni sobu jedhiiti Juhar asirratti baadhadhu deemi ani garuu bilisaanin haasaana arrabsuu hin dandeessu I deserve respect akkuma isa hojii isaati fi haasaa inni haasaa godhaa jira haasaan isaa hoosii ta'e kiyyoosi ta'uu baate kuni haasaa hambooti jettee fudhatte malee kuni haasaa namicha sanii fi jettee fudhatte malee namicha sana arrabsuu hin qabdu regardless ani amma video tokko argee aktivistoonni keenya guyyaa sanii wanna ta'oona haasaan sharing godha hoonaa ta'uu didemmoo irraa hin godha cause yaada kiyyaa muti yaada kanan deeggaru malee namicha sanii arrabsuudhaaf mirga maalan qaba namni ana qofaa muti amma picture kan wan biraatis gad dhufaa jira so komiidha karaa miidiyaatis wonko badhe maali yeroo gabaabaa keessatti bilisa fe'an kan jiru nama hundumtu gungumne wanni kun sirrii muti hoo jennee maali okay ani qawweedhaan lollee laman baa kaatan itti yaadu Lammaa Magarsaa ala jiru kana wayyaanii wajjin amma ala irra jiru kana irratti wal silliksee qabsootan hoofi ga'uu danda'e that is the best option warri qawwee hidhatee qophaa'ee lolaa daggala keessa jiru rufatti galee kun hunduu ala dimokiraasiitiin feenu Oromiyaa jenna feenu Itoophiyaa jenna mirga ummata keenyaa jala namuu ejjechuu hin danda'u lama qabna optiona lama wanteef kan duraa kana lammaa caalaa ala amma jiru kana mirkaneessu hin jiru dheeta yaada ismi ati gara biraatitti fudhadhu karaa qawweetiin immoo kun hin mirkanaa'amnu kun mirkaanuu dhabnaan qawweedhaan caccabsinee biyya san mirga keenya fudhachuu qabna Oromoon Itoophiyaan Oromoon bulchitu naaf taati hoo Oromoon hin bulchin moo garuu qubattoota Minilikii fi warra wayyaaniin bulchitu naan taatu caccabsuu qabna dhugaan kan jirtu kanaati kan irratti walii galuu qabna kana saddaan baafachuudhaaf mirga ummata keenya bira gaachuudhaaf qawwee hidhachuu qabna kanaaf wanda qawwee deeggara so obbo Juhar Mahammad waa'ee qawwee warra kaasu kana maa miidiyaa irra avoid godhuudhaaf waa maa qawwee kaasuu dide generaalota nayyaamee eessan naqi amma magootti hin dubbifne leela warra qawwee warra siyaasaa politicians warra siyaasaa qajeelchu kumaatamaan qabna ogummaa qawwee warra qabu generaalota har'a nama meeqa qabna
agartani namni hundu bakka mijahettiif bakka qophaa'etti bakka lola mo'annetti abbaa siyaasaa ta'uu hin danda'a ማንንም ሊመራ ይችላል ማንንም ሰው የሊቀመንበርነት ቦታ መያዝ ይችላል ትግሉን ግን አጠናቆ 4 ኪሎ ማድረስ የሰውን መብት በጠመንጃ ማስከበር የሚችሉ ጥቂቶች ናቸው ከዛ ውስጥ አንዱ ጀነራል ከማል እነዚህ ምርጥ ጀነራሎቻችን ናቸው ማሊፍ አፈሬ ማሊፍ ጀረከነ ሚዲያ አራው ማልቱ ቀለቴ ቦጁሃ ዋይ ማልቱ ቀለቴ ሸኪ ቀምናቲረ ሸኪ ዱበ ጅሩሰ ወሊትምና ማሉማቱ ቀለቴ ሚርጋሞቲ ቆደራ ፍረቹ ገንደሞ ማልቱ ከይሰ ጅራ አኩመን ዱረት ሲኒን ጀደጋ አማ ሸኪ ሰሙ ከይስ ዋን ኦከተ ወን ዱበ ጅሩሰን አማ ከንድረት ያሱፉ ዲኑማ አባዱላ ገመዳ ጀነራል ከማል ረሃንቀብ ወንጅክሴፍ ሎልቶታ ከኝ ወን አብሴፍ ወን ንጉርጉረቴፍ ጉያሰን ዲኒ ቶኮ ከን አካ ሀሜኘን ኢጀ በርበሬ ቀብዱን ከን ኤገቻ ጅሩ ቶኮ ኢሳ ኬሳ አባዱላ ገመዳት ሶ መሩ ተካሙቲ መሩ ለማሙቲ ጀረ ከን አከን ኤሲኔ ሀሚን ቶኮቱ ጅራ ኮኔክሽን ፋሚሊ ቀባ አነት ጉዲስ ሄደ ታሳ አባዱላ ለማኑ ነጋኔ አባዱላ ሞቲ ሰፋ አፋን ኦሮሞ ይነጋ አባዱላቲስ ቤ ይናሳስ ጆሃር መሐመድ አነት ጉዲስ መክየ ፕራውድሊ ናሳ ታክ ሰኒሞቲ ሶ ነሚች ኩኒ ረኪነ ቀባውን ተኤፊ ወረሉሉ ከነራ ወረቀ ወይ ደንጨጨብሱ ፊው ከነራ ከራ ሚዲያ ከነቲ ከራ ጆሃር ከነቲ ኮኔክሽን ኢኒ ቀቡ ኢንፍሉዌንሲ ቶኮ ጆሃር ይረገሩ ኢንካ አይኔ ሸኪን ነምኑንዱ ይሸካ አና ቆፋሞ ቲቪ ነምኑንዱ ይሸካ ሂናሳ አኒሞ ሚዲያ ከነረት ቤተ ሚዲያ ጥቅቶ ተናይሲኒ ሂ መመለ ሶ ሸኪ ሰንቱ ጅራ ማል ቶከቲ ሲንደለንሲስ ኩኒ ዱጋሞቲ ኦኬ አመሞ ኮኔክሽን ቶኮቱ ጅራ ኮኔክሽን ከናኒ ሸኪ ኦፍራ ቀብና ከነቱ ዴማ ጅራ ቆረኑን ፊ ኦዱን ከይሳ ጅርቱ አለ ከነ ከይሰቲ ፈከኝፍ ድንቁ ደያሳ ወፍረተኒ ድንቁ ደያሳ አሎተራ አማ ጉዲናቲቲ ጆሃር መሐመድን ቤክ ሀርሜን ጆሃር ፊ ሀርሜን ድንቁ ደያሳ በከተከታ ሰዳፈረት መነ ገልሚ ጉዳን ጃረሜ ፈጭ ከይሰታ ፍሩማ ወልራ ቀብ ዳኡማ ዳቀቤ ቤክ ከነ ጆሃር ኢለ ሂናሳ ድንቁ ደያሳሞ በሳስቶ ወያኔ ከኒ ሀም ኖር አሜሪካ ገውት ሚለ ደብረ ሆቴል ከይሰ ካዬ አለ ጅሩ ከንቶቱ ሚዲያ ከንቶቱ ኦፈረ ሂንከኒና ፊ አለ አመ ጅሩ ከነ አባዱላ ፕራይም ሚኒስትር ተወደ ደብደ ወርቅነ ገበዩ አከ ፕራይም ሚኒስትር ታቱ አቲሞ ለማ መገርሳ አችራ ሆገጌቲሱ ታቲ አለ ተስገባይ ከናን ሴንትራል ኮሚቴ ከይሰቲ ዴቢቴት ቡልቻ ናነ ኦሮሚያ ታታ ፕሮሚስ ዲነት ከደረቱ ጀቻ ጅረን ኩኒ ሚዲያን አኩመ ጅሩት ተኤ እመኒ ኦሮሞ ከዳለ ጅሩስ ከን ከሰ ጅሩስ ቤኬ ከነሰሙት ፍዳቴ ፈልማቹ ቀባ ሆሲ ተኤ ፍዳዱ ሆሲ ተኡ ባቴሞ ይፍዳቲን ገሩ ኡጋን ከን ጅርቱ አምቦን ቢሊሳ ተኤ ዋን ከን ሆሲቲሚ ማለባ ከቲቲፍ አምቦ አረብሲት ናንከፈል منك نفني فيديو لايف يعني رجيتو فتي أجيس عربة مالت فيدي نانتاني هي يجون كم براد so أني جوهر ركون كابو جوهر كرو كانت تدي ما جرا be aware of it نمنو هندا تجراري جنا ما كأي إنقدر هنو نقدر يوجد لما ما قرصاتني ها أتي في اللي سجن نوجن نونين جن يا ده كنا تيتو ودوسي مجاهينا في نمشي مكان أنت ساكن هوجرات لكينا أما نورد أمريكا قلت مو أوفر ديما جرا دين أتي فست الساكت ما تكينيا ولتناك أجرا be aware of it once upon a time أبادولا أكنت ما تكينيا بورسات نورد أمريكا فيتي واقع كانت شافين تري
وان كان الرا أوفيجا كان جد مساجين كفون برجرو أمبو يتتجنّو يتبالو من كيرا تجنّي تجا كيرا تجنّي للتارد نو مان أتيدو كيران جين كلمته أنا اللي كيرا جو كفي هذا نتيجة نقطة أتيدو كيران جاي سكالة نبي تكني تكون because I'm free person aku mat alatin waki hasa dajiran atimmo sikalan kanaf hamma kalam nutti nama tokko lakki kun sirri moti jenne ulfinan ho qaaqne warri nama arrabsitan kuni mataatti baadhuti ceya oli fi gadi akuma nama oromo tokkoti male anaf akka dinni ittin dullefan juhar bire jedda male juhari fi لما مغرساتي في نمني برات اللي قبصوت انا كيسات هم قبصايت انا والقطين مكناتم مني وفرال تقبلكم بيلين مراسي نو مكفلو جورناليست كهم كدمو عند جورناليست سرا بي اوير اوف ات اما اللي راندي بنكون ني وليتين دونو وليف قال مالي يادا أكاتا أمتك إني ولينجوف ميديا مالتو أما اللي جناي دبنا به راسنا جوهار قبلة تكتكا جندة تكتكا كيسا ودونا في الريبورتران قبلتي ترتي إذا ترو أما بال بيلوفتي نمني فون الرأمي نما براتي تباسي مالي فنوتني مني because غرغارة جرغا ميديا كنافر إجرق أبنا OMN نكوفا متمو كان جنة OBN what are you doing يجول لبي يكيسا أما أمنك إني بالي أكتب بيله وليه فكاته نمني توكو نمني مراسا أنا كامبو كم كتتا نجلك كتتا على تيري أنا اللي يجنار رفتي لا راسي كورسوا سان نسوي تيجندتي وكنا أما نمني توكو باسي نما أوفتي تباسي سياسة what happened على تترو تجيرمي ما نوني من صوب إنجنينا جوارين يسوب إنجني ganda kitoko kesa reporter kabden kabdun jenne it is a fact kana afani ugajiru hamu fetelle dinay goto it is a fact ugajiru walitim hintursisin gafta ko ijabanatu juhara tinjiru gafta ko ijabananu balance gori janamicho amanti ke qofa waqa qofa kuma sinjede san male namni tokko duuba fiddani wanni defend godhu qabdu akkuma odolin qabnu kan keessan godhattani ko'aatti kan kee godhatte intuqin kan godhin kan jettu hotaate siruma rakkina qaba wanni sun jechuudha juha hin qeeqama wa inni jedhe sani akka responsibility fudhatu goona abba miidiyaati miidiyaan kun illee immoo hin gargaarama maaliif Minnesota keessatti be abdiin teenya egere oromiyaadha male Minnesota muti Amerikaa muti hamma promise Hussein te indagattani promise Hussein Juhar Muhammad namni qawwee harkaan qabne namni hidhannoo qabne ji'a sadi keessatti hidhachiifni ummata keenya qawweedhaan lollee Juhar waan qawwee kaafti beekta if extra money mana bitur galma bitur akuma CNN fi akuma Al Jazeera bakka bi amma boru amma Minnesota iftaan immoo New York itti tanaboda DC itti abdiin teenyaas ta'e jechuudha nuyi galuu feena biyyatti hamma irraa hafte san immaa qawwee bitachiifte Oromiyaan hidhatteetti hin lolle because ho calqabnu agreementiin keenya mana bituu fi moti galma bituu fi moti kuni yaada kiyya see I'm not blaming anybody nani madda that is what I'm feeling wanatti mul'atun haasaani namu yaada namatu asitti mul'atu muatis haasaadhu but we are free people nuyi nama bilisa ummata keenya namicha tokkotu namni hoo waa jedhe keessumaa we are not talking about legacy namati moti amma kana haasofnu nama hojjechaa jiru wajjin waliin haasaa jirra amma goota keenya General Taddasee Birruu qaaquu hin dandeenya
Maalif dabre gaawwan sirreessu hin jiru. In jaalanne jechuudha. Waa'ee legasii isaa taasifnu. Waa'ee gootummaa isaa qofa haasofnu. Waa'ee waaqoo guutuu odoo har'a jiraatanii hoo Taaddasa Birruu Jeneraal Taaddasa Birruu namni akkatti jaalanne odoo har'a jiraatanii hoo waan qeequun qaba. Maalif deebiten jedha maaliif deebite gaafa san ortodoksiif araaramtee jaarsi akkamitti si attaallalan akkamitti ammallee odoo beektu akka gandi kun nu jeesu akkamitti araaramtee fi deebite jedhee tan qaaqa. Garuu maalan godhare amma injiru dabre wanni dabre amma lagasiitu jira. Namichi kuni Jawaar ammallee lubbuun keessa jirti ammallee hojjechaa jira. Waa honni hojjetu san irratti hoo anjilcha imale namicho kun sirrii moti. Kuni kanattu natti tola jennee haasa'u mirga namaati. Nama tokko privateedhaan nama gaarii. Privateedhaan I can't see anything without his participation. Siyaasa Oromoo keessatti walitti dhibbatti. Naaf gala. I can understand that. Contribution gaarii godhe. Ammas godhaa jira. Garuu we have to keep him online. Sirrii motenne, sirrii dhenne, gargaarre, diinaan masaaxileetti, diinaan mandabridmeetti. What do you think? Maalif na arrabsita? So animmoo nama arrabaaf gajjedhu muti. Animmoo nama waafii uumuti. Kasii galuu danda'u. Animmoo arraba keessatti wannan guddadheef yoo na arrabsite. Ani wayiifuu nan qaadhimanne beeki. Ani maaliif na qaadhimanne? Yeti darsalee tapha Prime Minister littaargee nabbar እንዴ? የቀበሌ ሹም littaargee nabbar እንዴ? ይፈልከው አውስትራሊያ ኮን ያለውት ነኝ ማለባ ከየትፌቴ ጀቸሰን ይናረፍሲት ilmasare kanas injeduf kanaaf because waaffacaaffatte hammatte namicha tokkotu mucayyoon takka ne yaadadha karaa Saudi Arabia kana keessa maqaa namaa mention godhuun jiru mucayoon takka waa tokko balaaleffatte gadi ka'eeti cootan akka malee arrabsee ulfa maalidha imcatti akkas godhe dhiira namichi suni mee argaa viidiyoo irratti Pallakku ulfaa fakkaatu fi isaati dubartiin immoo achi natural oo ulfataa akkamitti haala saniin nama arrabsitu. So ani odoo aara keessa seenini warri komentii yaada addaa qabdan akkaataan itti diffeendi godhan wan tokko akkaataa dubbiin kun sirrii muteedhanii falmataniif feer ta'uu qaba. Dogongora illee hoo ta'e kun sirrii mutii ta'e. Ala kanaaf akkatti hubatti jedhanii dura ala gaariidhaan miidiyaan keenya deemee maalinni eechatti dhumaamma. What is the final stage in dhumaa? Jawaar fi namni biraa hin xiinxalanii nuuf himanii eega dhumarratti mee dhumni maal ta'a? Oduun qofni dhumni maal ta'a? Kanaafuu ceeqneetillee cinaadhaan immoo warra hidhachuu qabu warra qawweedhaan ijaaramu gargaaruu qabna. Miidiyaan kun garasitti dhiibbaa godhuu qaba. Miidiyaan kun ammallee Lammaa Magarsaa kumaatamaan hidhachiise. Kumaatamaan kun dhugaa moti? Ala taa'ee hidhachiisu qaba. Qabeenya Oromootiin kuma meeqa hidhatee galammaan angoottan dhufe. Horii lammaatii motii warri lammaan hidhachiise sun. Fira lammaatii motii warri lammaan hidhachiise sun. Lammaan Oromiyaadhaaf hidhachiise. Ati ganaadha hoo jedheeni Jawaar Mohammed. Ati dadhabaadha hoo jedheen lammaadhaan Jawaar Mohammed. Jawaar nama meeqa hidhachiifte kan nu baasu beeqawweedha. What is wrong with that? Akkatti gaafachuun. Gootummaan kuni gootummaa isin namaa kennitan kuni nama jabaadha jettaniituma amma amboodha. Haasa'e jedheef mana kiyya keessa jedhee jabaadha orinaa jettan kuni. Jabeenyi kiyya eega hojiitti hin gargaaramini haasofni kiyya qofa maal fide? Nuyi haasofne yaada keenya bilisaan kennanne wal dhageenye wal jaalanne jaalala san keessa yaadni kun karaa hojiitti akka deebi'uuf malee saba 24/7 teessee miidiyaa irratti saaxiltee fi himattee fi
wanni fidnu qaba. Durumaa feebaritiin kiyya odoonaa taate biyya keessa hojjechuudha kan jedhu suni kanaaf didee lammaa kana immoo didee fi jala dhaabbanne morkineeni nu sobdeenneeni amantii irraa dhabnee gadi qabnee ji'a meeqatti kakannee booda namicha achi jedhuu didee cichee qabsoo tana karaa qabsiifnan in millions itti garagallee gargaaruu qabna. Amma immoo ani lammaan gargaara odoon ta'in gargaaruu hin danda'u. Maalan gargaarati? Garuu immoo yaadni isaa kun naa ta'e at least nagaa argachuudhaaf sammuutii yaa. Kanumaafuu if anybody kana booda lammaa irratti yaada addaa qabaatee lammaan attack godha nan deemoo jedhee ani immoo lammaa defend ta'uu qaba yaadan jedhu wan qabuuf. Kana booda illee kanarratti waliin mormina. Waliin dhoof, waliin arrabsinu, waliin ajjeefnu. Hoommoo ani nama na jaalatu nan jaaladha. Nama na jibbu jibbasaa of biratti haa qabatu hin beeku. Nama na arrabsu immoo dhukkeen irraa kaasa eenyummaa isaa wajjin. Mooyyunu nama haala malee natti bu'u nama waliin mari'anna jedhu mooyyunu yaada isaa gurra kiyyaa fi qalbii kiyya banadhee tan dhagaa. Awwa xiqqoo takka goona nu asteenyi daasporaa agarra. Wanti xiqqoo takka sanirratti waliin dhabnu. Akkasii kanumaafuu I hope yaadni kiyya wanani har'a afaan keenyan isinii deebisuu fe'e kanarratti waliif galla. Ishuu biraa waa baay'eetu jira an ka'uu qabu waa'ee biyya keessa deemu akkuma isiniin jedhe kanaaf yeroo kiyya kanatu naaraa fudhate wannani kaleessa wanni kun jecha achirratti ta'eef suuraa bilaatillee finna gadi maxxansina. Ammas clear kan ta'uu qabu Abbaa Duulaa taak Dr. Warqina Gabayyoo lama warra isaa wajjin associate taatan namichi kuni qabsoo Oromoo taa'ee gurgurate. Nun ganne nu gurgurate taa'ee. Manni Oromoo biyya keessa jirtan dimokiraasii muti amma kan deemaa jiru biyya san keessatti. Nageenya fi survival qabsoorra jira. Qabsoon immoo nama tokkoon hoogganamti. Hamma mirga namaa oduu dhagaanu kana feeffalmata. Anything biyya keessa haa ta'u biyya alaatti haa ta'u namicha kana gufachiisuudhaaf tiimii lammaa kana gufachiisuudhaaf namni afaan banuu jiraata. Haa ta'uu kun sirrii moti jedhanii ceequun ammas mormuun sirri hin mormina Lammaa Magarsaatiin itti kun hin taane ennaan hin wacna rakkina biyya keessaa jiru himna konneekshina qabnuun hamma dandeenye firaa fi diinan qabnu waliif lallabanne dhugaa jirtu irratti. Garuu immoo konneekshina jara kanaatiif Dinquu Dayyaasaa North America horii fidee aktivistoota kamuu korraapti godhee han hojjetu biyya wajjin kan hojjete Dr. Warqina Gabayyootii fi Abbaa Duulaa wajjin waan ta'eef jarri kun waan gurgurataniif jara kanarraa of eegaa. Bofa jarri kun warra nu gurgurate warra qabsoo keenya oggaa 27 keessa taa'ee lafa keenya gurguratee nama keenya torchi goosisiisee nama keenya reep goosisiisee qabeenya keenya irraa nu kaasisiisee oggaa 27 posiishina isaan qabanii akka lolle nu godhanii qawwee nu hinkachisiisanii torchi nu goosisanii warra kan dhiifnee immoo gamnummaadhaan hamma barri dabrutti garbicha abbaa kiyyaa naa fuudhu jetteedha niitiin hammasitti jennee waan hundaa dhiifne fi amma dhumarratti illee wayyaanii wajjin taa'anii angoodhaaf jedhanii guyyaa tokko keessatti garagalanii Lammaa Magarsaa gurguratan. Kuni dhugaa jirtu. So ammallee wanna dhugaan ta'in Lammaa Magarsaa irratti olola oofuun tasuman taane. Jarri kuni wal bira ta'anis Lammaa Magarsaa bira hin jiran. Kaleessa Dr. Warqinan Lammaatti itti aanaa OPDO'ti. Agartee inaasaa ta'innis hojii ofii qabannis waan ofii godhannis Lammaa Magarsaas as taa'eeti immoo keechisaa gubataa haala jiru akkasuma wal jaalattee fi moti kan wal bira jettee jechuudha. Wal jibbitee fi moti kan walirraa fagaatu
haaluma jirutu sani akkasan jechuuf yaa galatoomadha boos itti dha alak galatoomi ambo wanni kun dhiro wanni kun hundinuu waan irraa ka'ee jira. I think namni misunderstand wal godhaarra natti fakkaate malee hammennaa fi miti wanti irraa ka'ee akkuma amma ambo boodarra jedhe kana warroota durii old guard warra ta'an warra argitee wayyaaneen itti fe'achuu baratteef dallaalota isiiti kanatu maallaqa hedduu facaaseera. Kanaafuu aktivistoonni keenna ummanni keenna irraa ufeegaa wake up call waan jedhu irraa ka'e kaan ammoo fakkeenyaaf waa'ee miidiyaa OMN namni gahee guddaa taphateera seenaa guddaa hojjeteera Jawaaris taanaan seenaa guddaa hojjeteera namni diraay godhuu danda'u hin jiru ammoo dhugaa armaan duratti baay'ee namoonni adda addaa olola adda addaa miidiyaa kanarratti illee oofaa turanii balleessuuf dhabamsiisuuf irra oofaa turanii kun ammoo akkasuma taane baalaansii ta'e fakkeenyaaf kaampaaniin tokkollee yeroo baay'ee maamiloota isaarraa yaada fudhata qeeqa fudhata bakka namni hanqina jiru san nuu qajeelchi jedhamee waan akkasit bifa sanii dhiyaate malee miidiyaa kana balleessuu yookiin itti duuluuf itti ololuuf miti. I think akkasin namni xiqqoosi misunderstandii godhe kaan ammoo namni argitee especially warri maqaa dhaame kun warri akka abbaa duulaa hin wayyaanii xiqqoosi you know mistake doggora fi waggaa hedduu hojjetanii deebanii ummata ofii tajaajilan jechaa fi namni xiqqoosi wanti isaanii haga ka'ellee deebee namni hiree kennuu fi yaalee ammoo inni bakka barate isa oluu deebee jecha haga ol deebellee qabsoo tana afoo dhaabachuuf warra muratee warra akka tiim lammaa warra muratee qabsoo tanaaf dhaabate waa hedduu godhaaraa jecha kanaaf isaaf Warqinee Gabayyoo inni nu maqaa waame kanarraa ufeegaa waan akkanaati isin amma loon yoo ganama badee jedhu faana dhooftee yoo ganda wayii ta'ee faanni sun harkaasi bade ganda san ima shakkita kun wama jiraati kanaaf balaa ati dhufaa jira balaan biyya alaa keessallee faca'aa jira kanaaf ummata wayyaaneen taargeetii gootee jira kanarraa haa ufeennu ufeegaa aktivistoonni kenneen ufeegaa jecha waliyaa hubannu warri jarjartanillee nama arrabsuuf jarjartan hin jarjarina namni maleekaa miti namni nama karaa qabsoo Oromoo wanti qilee seenteef nama tokkocha argite akka rasuulaa yookiin akka Jesus Christ uduutti salaanu qilee seenne argite siyaasaa namni qeeqamu haa qeeqamu public figure waan ta'eef waan irraa ammoo wanni tokkochi asin nu beeku akka ummanni Oromoo nu beeku akka nu beeku barbaannu nu olola nama irratti oofuuf nama attaakii godhuuf yookaan garee tokko dhiibuuf asin jiru kana nu beeka daily issue irra haasofnaa information dhufe irra haasofnaa ummata kennaa warningii kennuuf yookiin waan akkana deemaara waan ragaa qabu irratti dubbataarra malee akkanumaan kaanee olola no OMN miidiyaa kenna yeroo maraa defendi goona Jawaaris goota kenna defendi goona bakka inni dogoggorettoo obboleessa kenna waan bakki kun dogoggoraa namni gargarii maaf keessaanillee himne okay keessaanillee hime public illee himame ammoo wanna akkanaa yoo ta'e waan isallee miidhuu miti waan isaafuu isa barbaachisa organizationii kanaafillee barbaachisa malee warra dhuga akkaataa namni kennatti sensitive ta'e naagalaa jira kun isa bobba'u isa duuluu miti kun propaganda isa no defendi gona OMN garuu bakka ni sirreeffatullee baalaansii ta'e jedhanii himan kun hammeennan qabu jarjartanillee hammeenatti hin deeminaa jedha kaani ani xiqqoosi waan Warqinee Gabayyoo namni baay'een kaleessallee waan dagadheetu ture namni kun maali proofi maal qabdanii
akka inni qabsoo Oromoo afoo dhaabataaru pruufii maal qabdan wanni jedhu namni miliyoonni 600 olii naannoo Sumaalee Itoophiyaa keessaa baqatee namtichi kun foreign ministeri dhimma jaarraa federaalaa irra hojjetaa dippiloomaatota baay'ee walgaa biyya baay'ee waan adda addaa kanaaf rakkina ummata keenyaa kana ol baasee haga lammaanfa wixxifatanii waan jiruun ummata mataa waliin qabanii akka ummanni gargaaramu haga godhan position ma yookiin taayitaa irra taa'isan fayyadamee wanni inni Oromoo bu'aa tokko buuseen jechuudha. Kanaaf tokko uduu danda uduu beeku fakkeenyaaf yeroo amma dhiyoo kana wayyaaneen qeerroo irratti labsa baafte nagarii leencoo maal jedhe qeerroo jechuun waan biraa ta'e uduu hin taane dargaggeessa Oromooti jedhe defendi godheera jechuun bakka jiru sanitti kana irraa eegama nama Oromoo tokko bakka jiru irratti waan danda'e godhu irraa eegama kaan wanti hedduu wanti isaan godhaa turan hundi qabatamaan jira kanaaf kanuma jedha galatoo biyyaate galatoomi hinoo jara keenya tenis መጫወት ይሻላል እዚህ ጋር ከመቆ ስቱዲዮ ተና ኤር ኮንዲሽን ነው ለቀቡ ዲኔ አጃይበ ነመጥታ አካሲ anyhow ولي قالت وانت ايفي وان كنرى اما كان هو ديمني هنغا ورت انه بلا سبب سورة كناتف وان جتني كان بودا نمو جلامبو الراف قصدا وان كنبوها الرافي قاعد تشوف كان جالس مو ردي من توتري اسمتي يفني برد برا أكاس نمني توكو ميديان كون إيه تجاه كم يتن كان وجا إرجون جينيون وجيت تجيرو كم كان أفجن وجا راتيس وجا سدين بودس أسمر راكنان حسابوته فائدة كلين كم فائدة كان قولون دين ور لفر جيرو كان ور بكا كابسو جيرو كان عافي مورالا نيليتو همة إت وان مهون دانو غرغارو كم فرمات فيدو فيسبوك استو وإمين استو نمبرات استو ومرتي وجيتي هاسا كان ملي نمني تي في برتاو تي في نام 24 سب اوغا نتفو سنو متى تعادم غرغارو دمنا كان غلالا غلتو ما فياتا كم برا وا evidensi warri barbaadani tinuma nu ibsa nu obsa infinna biyyi duratti tu beeltu dhawo beelaan wanni haaraa maaltu jire namichi kun afaan baase agargaaramu ummanni keenya innaan bakka sanii Haile Sillaaseen sababa ummanni beelee ummanni tokko beelee namni kuma lama kuma sadi ho beelee hamma makka rakkina fidu arga isin beelaati bakka beelaati warri bakka rakkinaa jirtan namni keenya har miliyeenan manni lakkaa'amu rakkoo keessa jira warqina gabayyoo oksuu malee angoosaa malee qabeenya isaatiif malee hawwii wayyaanin kenniteef akkaataa nama falmatuuf bakka kennanii fi qabsoo ummata keenyaa bilisa akkan taane akkaataa itti cufanitti irratti hojjeta malee gaafa takka gad bahee rakkina ummata keenyatti irratti hojjeteen beektu namittiin tu ammas siif dhufna si saaxilna si dura ejjenna takka takkaan sirraan deebin kuni dhugaa jirtu akkasi galatooma fayyaataa afaan amaaratiin itti dabra xinno okay ሩም ውስጥ ምን ያህል ሰው ነው በጣም አነስተኛ ሰው ነው ያለው እንግዲህ ከሰዓቱና ከፕሮግራማችን አኳያ ቤት ውስጥ የምትገኙ አማርኛ የምታዳምጡ የውስጥ ጉዳይን በተመለከተ ጨርሰናል በተረፈ ሁሉ ነገር በፍጥነት ይቀያየራል የምናወራው ስለ ሀገር ጉዳይ ነው የምናወራው ስለ ጋራ ችግር ነው ሆኖም አንዳንድ ጊዜ የራሳችን በአማርኛ ብንለው ድንጋይ ብንወራወርም የውስጥ ጉዳይ ነው ማንንም ቢሆን ከህዝብ አይበልጥም እንደተባለው ያለብን ችግር ውስብስብ ነው ችግራችንን የዲሞክራሲ እጠት አለብን
የመግባባት ችግር አለብን፣ ያካሄድ ችግር አለብን። ግማሹ በጠመንጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስልጣን መያዝ ይፈልጋል፣ ግማሹ ማጭበርበር ይፈልጋል፣ ግማሹ ጉቦ በመስጠት ይሄንን የህዝብ ትግል መቀልበስ ይፈልጋል፣ ግማሹ ውጪ ቁጭ ብሎ የራሱን ኮንስቲቲዩሽን ይጽፋል፣ ግማሹ የጎረቤት ሀገርን መንግስት ጠይቆ እንደገና ሌላ ዘራፊ ሊጭንብን ለሊት ተቀን ይሰራል። እንግዲህ ምን ይደረጋል? ለውጥ ግን አለ በየቀኑ። አሰባችኋል? እኔ ዛሬ በጣም ሾክ ያደረገኝ የቀድሞዋ ይቷ እመቤት ወይዘሮ አዜብ የመስፍን የመለስ ዜናዊ ለገሲ በአንድ ጊዜ ገደል ገብቶ ከበር ላይ ነው የተቀበሏት። መኪናውንም ቁልፉንም ጠዋት ወደ ስራ ስትሄድ ደብረጽዮን በላከው ዘበኛ ከበር ላይ ተመልሳ በእግሯ መሄዷ ነው። ሊፍት ማግኘቷ በጣም የሚገርም ነገር ነው። አያችሁ ነገሮች እንዴት እንደሚቀየሩ። እንግዲህ ኦፊስ ውስጥ ያስቀመጠችዋን የተለያየ ነገር እንኳን ቢሆን አላነሳችም ማለት እንደው ለችግር ጊዜ አንዳንድ ጊዜ የምትጠቀምበት ገበናዋን የሚሸፍንበት ዴስኳ ውስጥ እንኳን የማንሳት እድል አላገኘችም ማለት ነው። እውነት ነው እንዴ? እቺ ሴትዮ ወደ ጉሊት እያመራች ነው። እኔ የማይቀየር ነገር የለም። በጣም ነው የዘገነነኝ። ሴትዮዋ ማታ ኦፊስ ውስጥ አምሽታ ስንት ነገር ነው ሴቶች የሚያስቀምጡት ኦፊሳቸው ስታውቃላችሁ አይደል? እሱን እንኳን ለመሰብሰብ ጊዜ አልሰጣትም። በአንድ ጊዜ ሪጀክት እንዲህም አለ እንዲህ መቅለል። ስለዚህ ነገሮች ይቀየራሉ በፍጥነትና ትልቁ ነገር እውነትን ይዘን መሄድ ነው የሚያስፈልገው። የሚረዱንን ለህዝብ የሚታገሉትን ወገኖች ጋር ቆመን መታገል ነው ያለብን። አሁን ከህዝብ የወገኑት ለማ መገርሳ እንደነ ገዱ አንዳርጋቸው ነው የታወቀ ነው። እኛ አይናችንም ጆሮአችንም ያለው እሱ ጋር ነው። ከዛ መልስ ያሉትን ነገሮች በተለይም በአሁኑ ሰዓት አማራም ሆነ ኦሮሞ ውስጥ ያለው ረሃብ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው ያለው። ከፍተኛ ረሃብ ነው ያለው። ኃይለ ሥላሴን ከስልጣን ያስወገደው ረሃብ ነው። መንግስቱ ኃይለማርያም በዘመኑ ረሃብ በሚነሳበት ጊዜ ህዝብ ያምጻል ከበደሉ ሌላ። ስለዚህ አመጹ በጋራ እንዲሆን እነዚህን ሰዎች የሚሰጡትን ሲግናል እያየን መራመድ ነው ያለብን። ለምሳሌ ወርቅነህ ገበየሁ አሁን ባለን መረጃ እንደ በፊት የአባዱላ ነገር እንዳለ ሆኖ አሁን ከውጪ ጉዳይነት ወደ ፒኤም ብናመጣው የኦሮሞ ህዝብ ትንሽ አሁን ከያዘው ትግል ይቀንሳል የሚል አንድምታ ይዞ ነው ወያኔ እየተንቀሳቀሰ ያለው። ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ረሃብ አለ ሲባል ተጠይቆ በግሉ ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ የረሃብ ሀገር ናት የሚል መልስ ነው የሰጠው። ሁሉ ጊዜ የረሃብ ሀገር ናት ያለው ሪያሊቲ የተራብክ የተጠማ አማራም ሆንክ ኦሮሞ የተቀራችሁትም ቢሆን ኢትዮጵያ ሁሌም የረሃብ ሀገር ናት የሚለው የዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ መፈክር ነው። አደባባይ የሚሉት ሌላ ውስጥ የሚሉት ሌላ ነው። ይሄ ሰውዬ ነው አሁን ለፕራይም ሚኒስትርነት እያያጨ ያለው ለማታለል። በእኛ በኩል በኦሮሞ ህዝብ በኩል ወርቅነህ ገበየሁ እንደገና ቢወለድ ተቀባይነት የለውም። ኦሮሞ ስለሆነም አይደለም፣ ደብረጽዮን ይሻለናል እንዳልነው ይሄ ያፈጠጠ ነው። ወያኔዎች እስከ ኖርዝ አሜሪካ ድረስ ገንዘባቸውን ጭነው ሳይለንት ለማድረግ በተለይም አሁን ያለውን ይሄ ደግሞ ጩኸት ራሱ ከየቦታው የመጣበት ጩኸት ወያኔን በጣም አርበድብዶታል። የውጭ ምንዛሪ ወደ ሀገር ቤት አይሄድም የሚለው ትልቁ ወያኔ ሄደ የብሶንበት ነው። ገና በጩኸት ብቻ ሁላችንም ገንዘብ እንልካለን፣ ሁሉም ሰው ይልካል። እስካሁን ድረስ ተግባራዊም ይሆን አይመስልኝም። ግን ያ ነገር ወያኔን ምን ያህል ሾክ እንደለቀቀባቸውና አሁንም ኖርዝ አሜሪካ ድረስ ከፍተኛ ገንዘብ ልከው አክቲቪስቶችን እየገዙ እንደሆነ አማራውን ማወቅ አለበት። የአማራ አክቲቪስቶች የተለያየ ሐሳብ እንኳን ቢኖረን ወያኔን የሚታገለው ቡድን ይሄን ማወቅ አለበት። ልዩነታችን እንዳለ ይቀጥላል። ይሄ መታወቅ ልዩነታችን እንዳለ ይቀጥላል። በተለይም ህዝብ አሸናፊ ይሁን ለምትሉ ወገኖች እኛ ኦሮሞን ለማንገስ አይደለም የምንሄደው። እኛ አማራን ለማንገስ አይደለም የምንሄደው። እኛ ትግሬን ለማንገስ ትግሬ ይንገስም አይንገስም ለማለት አይደለም። ህዝብ እንዲነግስ ነው። የአማራና የኦሮሞ ህዝብ እያለቀ ነው፣ እየታገለ ነው። ሌሎችም
ጨምሮ ሌሎችም ይሄንን ስል እነዚህ ህዝብ ያ ስልጣን ባለቤት መሆን አለባቸው እነሱ የሚፈቅዱት ነው እንጂ በተጻፈው ኮንስቲቲዩሽን አንድም ተግባራዊ የሆነ ጉዳይ የለም እንደምታውቁት ነው ኮንስቲቲዩሽኑ በኮንስቲቲዩሽን በማሳበብ ህጉ ይሄንን ይፈቅዳል አይፈቅድም በማለት ከፓርቲዎች ሰዎች አንስተው የራሳቸውን የሚፈልጉትን እዛ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ፈጽሞ አይቻልም በጋራ ድምጽ የምንፈልገውን ፕራይም ሚኒስተር ለማስቀመጥ እንድንችል ስለ ህጋቸው ግድ የለንም ወያኔዎች ያልገባቸው ነገር በቆዩ ቁጥር ሲኦል ነው የሚጠብቃቸው ሌላ ኃይል ነው ኦቨርቴክ የሚያደርገው ስለዚህ ሁለት ነው ያለን አማራጭ በጠመንጃ ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ያችን ሀገር እንዳለ ወያኔዎችን እንገነጠላለን የሚለው ነገር አለ ሰምታል ሰሞኑ በጣም እኔ የትግራይ ህዝብ ይገነጠላል ብዬ አላስብም የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ለክ ትላንትና ግንኙነቱ ነው የሌለው እንጂ ይሄ ህዝብ የሚታገል ህዝብ ነው እየሰማና ያለው ጉዳይ አለ ወያኔዎች መገንጠል ከፈለጉ ይገንጠሉ ትግሉን ትግራይ ብቻ ያለቡታል አሁን ቢገነጠሉ ይሄ ወሬ በጣም እየተጣጣፈ ነው ድምጽም እየተሰጠበት ነው አንዳንድ ሰዎች ድምጽ እንድንሰጥበት መልእክት ልኳል ተከክል ነው ሰዎቹ ለጊዜው መቆየት ነው የሚፈልጉት የትግራይ ህዝብ ያንን ይፈልጋል አይመስለኝም የሚገነጠሉም አይመስለኝም እኔ ወያኔ ባለስልጣኖች ተገልጠናል ብሎ ቢሄዱ even ፍንፍኔ በክራይ ቤት ውስጥ ቢቀመጡ ስልጣኑን ከለቀቁልን ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖረው ትግሬ እኮ ኦሮሞ ገባችሁ ያንንም አስቡት እልቂቱ አይኖርም ፍቱን መድኃኒት ነው የዘረፈው እንኳን በህግና በስነ ስርዓት ቀረጥ ከፍሎበት ይኖራል ኮንትሮባንዱ እስከቆመ ድረስ ልክ እስከገባ ድረስ ስርዓትና መንገዱን እስከያዘ ድረስ ስለዚህ የሚገነጠሉት እነዚህ በሀብት ያበጡ ባለስልጣኖች ብቻ ነው እኛ ስልጣኑን እንዲለቁልን ነው የምንፈልገው በተፈለገው መንገድ ደህንነቱን መከላከያው ያዱት ያል አግባብ የዘረፉትን ቦታ እንዲለቁ ብቻ ነው በመገንጠልም ይሁን አብሮ በመኖርም ይሁን ምርጫው የነሱ ነው አይቀሬ ነገር ግን ይሆናል ወያኔዎች አምሮ ካላቸው ማድረግ የሚችሉት ይሄንን እኔ ትግራይ ተገንጥላ ራሷን ችላ ትኖራለች ብዬ አላስብም ነገር ግን ይሄንን በህዝብ ድምጽ ማን ነው ይሄንን ሀገር መምራት የሚችለው ዛሬ ማን ነው አንድ ሊያደርገን የሚችለው በየትኛው አስተሳሰብ ዙሪያ እንሰባሰባለን የምኒልክ ሰፋሪዎች በሚደነፉት እነሱ በሚፈልጉት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አብረን የምንኖረው አይቻልም የለም ምክንያቱም የምኒልክ ሰፋሪዎች አስተሳሰብ ዛሬም ያው ነው አልተቀየረም ያ በኦሮሞም ሆነ በደቡብም ሆነ በተቀሩት ተቀባይነት የሌለው አስተሳሰብ ነው የሞት አስተሳሰብ ነው እንደ ተቀሩት መንግስታት የሞት አስተሳሰብ ነው የምንቀበለው አሁን ባለው የብሔር ብሔረሰቦች መሰረት ባደረገ አወቃቀር ሆኖ ፍጹም ሰላማዊ የሆነ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ወደፊት ይቀየራል we don't care በህዝብ መብት ዙሪያ ህዝብ የሀገር ባለቤት ከሆነ በኋላ ኖት ባለስልጣኖች ኖት ዘራፊዎች ኖት ጨካኞች ኖት ያጼዎች ኖት የውርስ ሀገር ፈላጊ ግለሰቦችና ቡድኖች የሃይማኖት ተቋማት ነፃ ከሆኑ በኋላ ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ያንዳንዱ ተቋማት ከወያኔና ከሁሉም ነገር ነፃ ሆኖ ህዝብ ተዋይቶ የሚወስነው ጉዳይ ላይ ነው ኮንስቲቲዩሽን መጻፍ የሚችለው እንጂ ዛሬ ጥቂቶች ብቻ በከበሩባት ሀገር የሚጻፈው ህግም ሆነ ስርዓት እኛን ለሀገራችን መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም አመላካቹ ነገር ለምሳሌ አሁን ባለው ሁኔታ ገዱ ቢባል ለማ መገርሳ ቢባል ሁሉም ሰው አይኔ ጣለበት ስለሆነ የሚፈሩን ነገር ስለሌለ ሶሉሽኑ ወደ ሶሉሽኑ ልንሄድ እንችላለን ታማኝነት አላቸው ብለን የምንገምተው ከዛው ከወያኔ ለትግሬው ለአማራው ለኦሮሞውም የሚበጀው ይሄ እኮ ነው ለነዚህ ስልጣን ላይ ለዚህ አመት ለባለገው ቡድን የሚሻለው ይሄ መንገድ ነበር ባላንስ የሚያደርገው ይህ ማለት ግን ሌሎች በነፃነት በዲሞክራሲ መብት ይሄ ነገር ከተረጋጋ በኋላ መተው ሐሳባቸውን ቢያንሸራሽሩ ህዝብ ነፃነት ስላለው
የነሱም ድምጽ እዛ ውስጥ ሊቆጠር ይችላል እኛ ምን መንኘው እሱ በተረፈ ግን ታጋዮቻቸውን በትጥቅ በግድ አንቆ ወያኔን አንበርክኮ መምጣት የሚችለው ቄሮ ይሁን ፋኖ ይሁን በትጥቅ ኃይል የሚታገሉ በዚህ ዓላማ ዙሪያ የሚሊክ ሰፋሪዎችንና የሚሊክ አስተሳሰቦችን ሳይጨፍር ሻቢያን ጭኖ እንደገና ሊመጡብን የሚፈልጉትን እንደ ግንቦት 7ን ሳይጨምር መመታት ያለባቸው መቆም ያለባቸው ከድንበር ማረፍ የለባቸው እነዚህ አጨበርባሪ የሽግግር መንግስት እዚህ የሚጽፉልን አይተናል ሽግግር መንግስታቸው ምን እንደሚሸጥ ወያኔ ሊያቆይ ይችላል የሽግግር መንግስቱ እነሱ ጽፎ የሚያነቡት እነ ግንቦት 7 እና እነ ኦኔጎች በምርኮኞ ያሉት ሻቢያን ምጽፍላቸው የሽግግር መንግስት ሻቢያን እንደገና አዝሎ ወደ ሀገር ቤት ለማምጣት የጻፉት የሽግግር መንግስት ወያኔን ለማቆየት ፍቱን መድኃኒት ነው አጌንስት የህዝብ ኢንተረስት ነው የሚታገሉ ያሉት እኛ አንዱን ኮራፕትድ ይሆኑ አንዱን ፍጹም ዲክታተር የሆነውን አስወግደን ሌላ ምንድነው በኢሳያስ መሐከልና በደብረጽዮን መሐከል በወያኔ መሐከል ያለው ልዩነት እንዳውም አንድ ናቸው ኢሳያስ እንዳውም እኮ የትግራይ አይደለም እንዴ የትግራይ ሰው ነው አይደል ኢሳያስ ሸውዶ ኤርትራን እየገዛ ያለው እስከ ተመቸው ድረስ ይገዛል ምርጫ የለም ለውጥ የለም እያንዳንዱ በመቀኝነት አንዱ ሌላው በር ዘግቶ ኤርትራ ህዝብ በችግር ላይ ነው ያለው እነሱን ጭኖ እንደገናኛ ላይ ማምጣት አይቻልም ስለዚህ ያ ነገር ያ ቀልድ ምናልባት ለወያኔ እድሜ ይጨምር ይሆናል ተቀባይነትም የለውም የሚኒሊክ ሰፋሪ አስተሳሰብ ነው የሚኒሊክ ሰፋሪዎች አካሄድ ነው የሚኒሊክ ሰፋሪዎች ጽሁፍ ነው ያ በዛ ዙሪያ ያንን በመመርኮስ ፖለቲካ የምትሰሩ ሰዎች ወይም አክቲቪስቶች ተስፋችሁን ቁረጡ በእኛ በኩል ግን የምንለው ለውጡን የምንፈልገው እዛው አሁን ባለው ኦሮሚያ እንደ ኦሮሚያ አለ በአዴን እንደ አማራ አለ የትግራይ ህዝብ እንግዲህ ወያኔ እነሱ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ሆነ በጣም ቻሌንጂንግ ውስጥ ያለው የነሱ ነው ከነሱ ውስጥ ምንም ሰው ስለማናይ እስካሁን ድረስ ከህዝቡ በስተቀር በዚህ በቲፒኤልኤፍ በሚባለው የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ምንም ተስፋ የሚጣልበት አንዳችም ነገር የለም ወጣቱም የለም የዘረፈው በደም የተጨማለቀው መሸሻ የሚፈልግ እኔ ከሞትኩ ሳርዶ አይቀል ብሎ እዛው ላይ ስልጣን አንቆ መሞት የሚፈልግ እነጌታቸው አሰፋ ያሉበት ጌታቸው አሰፋ በአሁኑ ሰዓት ደብረጽዮን አባዱላ ገመዳ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ በአሁኑ ሰዓት አክቲቭሊ እጅግ በጣም የሚንቀሳቀሱ አደገኛ ተናካሾች እነዚህ ናቸው በአሁኑ ሰዓት ቶፕ ያሉት በአሁኑ ሰዓት እነሱ ናቸው እስከ ዲያስፖራ ድረስ ያሉ ሪያሊቲው ይሄን የውስጥ ምስጢር ያለፈው ይሄ ተቀጥሷል ይሄ በዚህ ተበጥሷል እንደዚህ ይሄንን በዚህ ይቀጥላል እንደዚህ ብሏል ከወሬ ባለፈ ምንም ነገር የለም ሪያሊቲው ይሄ ነው በጠመንጃም በሰላምም በግድም በዚህ ሁኔታ ነው ማስወገድ የምንችለው ይሄ ነው እንግዲህ ዛሬ እኛ እዚህ በቃናን በሌላ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ ስላጠፋ ትንሽ በአማርኛው ፕሮግራም ላይ ጨምርበትና እስቲ አሰማን ቸሮሪ አሰማን ብዙ ብለሃል እንደውም በጣም ገረመን በእኛ አሁን የቄሮን ትግል ሃይጃክ ለማድረግ ሽግግር የሚጽፉ ሰዎች ቀልደኞች ናቸው የሚሞተው ቄሮ ነው የሚጻፈው ዋሽንግተን ዲሲ ነው ይሄ ሊሆን አይችልም 10,000 ማይል ቁጭ ብለ ሽግግር ትጽፍ አፍሩም እኮ በጣም የሚገርም ነገር ነው ስለዚህ አንዱ የሞተ አንዱ ሽግግር ይጽፋል የሞተ እኮ የሞተለት አላማ አለው ዝም ብሎ አይደለም መሞት ስለፈለገ እንዳንተው እሱም ቁጭ ብሎ ሽግግር መንግስት መጻፍ ይችል ነበር ስለዚህ በእኛ በዚህ በቄሮ ደም ላይ ቆማችሁ እንደገናኛ ዘራፍ ያላችሁ በዚህ በሩቅ መንገድ እንደገና ሽግግር ጽፈን እንደገና እንዲህ አድርገን እንዲህ ካልሆነ ማን ካንተ ጋር ይደራደራል ያለስ አቅም ምንድነው ምን ሰርታል አሁን ችግሩ እኮ አሁን ይሄ ነው እናንተ አሁን እዛ ቁጭ ብላችሁ ብዙ ሰዎችን ምስቅልቅሉን እያወጣችሁ ነው ሰው ኮንፊውዝድ ሆነዋል ሌላው ደግሞ
የአንድ ጊዜ አንብቤ ነበረ ይሄ ኢሳያስ ከኢትዮጵያ ጋር ለመደራደር እንደፈለገ አገሪቱ ከተረጋጋች ካየ አላውቅም የሚገርም ነው እሱም ያው ትግሉ እንትን ትንሽ ሞቅ ሲል እሱም ይገርማል it's all confusing ማን ሻቢያ ማንን እንደሚያስተዳድር እሱ ደግሞ የትግራይ ሰው ሆኖ እዛ ኤርትራ ይመራል ከዚህ ደግሞ ሻቢያዎች ናቸው በጣም የሚገርም ነው ለሁሉም ትግሉ ይቀጥላል እነ ለማ እነ ደርጓ አንዳርጋቸው ያሸንፋሉ አገሪቷ ተረጋግታ ሌላ አውሬ ጭኛ አመጣለሁ የምትል ከሆነ እዛው ነው እሱም ማይቻል ነው ይሄን ይላልው እስኪ ብቅ በልና አይን ይላልና ምን ያረጋ ብቅ ላለው በደንብ ያስተናገዳቸው አይደለም እኮ አይኑን ለማየት ለምን ፈለክ እንዴ እሱ ባለ ትዳር ነው ወንድ ነው ሴት ነው ያው ቴዲ ምን ነው አይኑን ማየት ይፈልጋል ፋክቱ ይሄ ነው መመኘት ይቻላል እኔ ነኝ ዳግማዊ ቴድሮስ አለ አንዱ ላይ ታቻው አንድ ልጅ ያለፉት ቴድሮሶች በሙሉ አለ የውሸት ቴድሮሶች ናቸው እኔ ነኝ ቴድሮስ ብሎ ትላንትና ሲለፍፍ ነበር አንድ በጣም የሚሰድበን የነበረው አንድ ሰሞን አማራ ነበረ ከዛ ደግሞ ኦሮሞ ሆነ አሁን ደግሞ ዳግማዊ ቴድሮስ እኔ ነኝ ይላል መመኘት ይቻላል ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ከዛ ልጅ ጋር እነ ግንቦት ሰባት እነ ሌንጮለታ ውጪ ቁጭ ብሎ እነ ማን ነበር አንድ ፍሳዬ ምናምን የሚባለው ዶክተር ፊሽ ምናምን የሚሉት መጻፍ ትችላላችሁ መመኘት ይቻላል የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ያለፉት የሚኒሊክ ሰፋሪዎችን ስታይል አሜሪካ ቁጭ ብሎ አስመራ ቁጭ ብሎ ማብት ነው ምን ማለት ሰው ነው መመኘት ትችላለህ ግን አትነካውም አደርስበትም የኦሮሚያን ፋክት ከወሰዳችሁ አንድ ሰው እብን ለማ ኢትዮጵያ የኛ ናት ኢትዮጵያ እኛን የታገልንላት ሰዎቹ ናቸው እንጂ እንዲያደረጉት ይያለ አንድ ቀሮ አንድ ቀን ስቶ ስለ ኢትዮጵያ አንስቶ አቁ ኦሮሚያንን ብሊሶምቲ ብቻ ነው የሚሉት ኦሮሚያ ነፃ ትወጣለች ነው ይሄንን አንተ እዚህ ቁጭ ብለ ጭራሽ የፌደራል መንግስቱ ጭራሽ አሁን ያለውን የብሔር ብሔረሰቦች አወቃቀር አፍርሼ በአድባር በጠንቋይ በወንዝ በመናምን ይከለላለው ብለ እዚህ ህገ መንግስት ትጽፋለ ድንቁርናቸው አንዳንድ ጊዜ የሚልክ ሰፋሪዎች ድንቁርና ልክ የለው በጣም የሚያሳዝነኝ እኔ እሱ ነው ለዚህ ነው ትግሉን ውስብስብ የሚያደርገው የሚልክ ሰፋሪዎች ድንቁርና ጣራ የለው የተዋስከውን ነገር የራስ ታረጋለ በማግስቱ ተነስተ ትቢታችሁ ደግሞ እዚህ ድረስ ነው ያለው በጩኸት ወይ በጽሁፍ የሚቀየር ሪያሊቲ አይደለም ያለው ትግሉን ያመጣው ወያኔን ያንቀጠቀጠው ወያኔን ቦታ ያሳሳ ያለው የኦሮሞ ህዝብ ትግል ነው እን ሪያሊቲ እሳቶች የተሳሻሉ ነው በነገራችን ላይ እሳት ድሮ ለምን አዳማ ላለው ብሎ ይደነፋ ነበር አሁን አዳማ ብሎ መጥራት ጀምሯል ጥሩ ነው እያደር ግን ለውጥን ስትቀበሉ እድሜ ልካችሁን አንድ በአንድ እየቆነጠራችሁ መሆን የለበት በቃ ሰው ልጅ ነው ይሄ ስህተት ነው በልና ዩተርን አድርግ ሪያሊቲው እሱ ነው የብሔር ብሔረሰቦች ትግሬ አማራ ኦሮሞ ጉራጌ ሁሉም አለን በዛ ውስጥ ነው ሲስተም የምንሱ በዛ ውስጥ ነው የምንፈቃቀረው እናንተ ይሄን ሪያሊቲው ጨፍልቀ ማስቀመጥ ፈልግ የሥራ ቋንቋችን አፋን ኦሮሞ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ማጆሪቲ ሩልስ ነው ምንም አትጠራጠር ይሄን አማርኛም አፋን ኦሮሞ መማር ብልህነት ነው እዚህ ቁጭ ብለህ ግን በድንቁርና ዘመን ህገ መንግስት ብትጽፍ ቄሮ አይቀበልም መሻሻሉን አሁን እኔ ለሚኒክ ሰፋሪዎች ማዝነው አንድ ነገር ነው ያለው የቱ ጋር ነው የሚጠለሉት አሁን ምንም መጠለያ የላችሁም እኮ አማራ ነበር ድሮክል የምታርጉት አይደል አማራ ወሰደባችሁ ለማመገርሳ አመጣና ዘመዶቻችን ናቸው ብሎ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ቀላቀለ ተመልከቱ ምን ይውጣችኋል አሁን ምንድነው ማን ነው ሪፕሬዘንት የምታደርጉት ፍንፍኔ ነው የምትሉት እዛ ጋር የሰፈረውን ህዝብ በተውሶ በንግድ ቦታ ላይ ተሰማራውን ህዝብ ምን ልታበላው ምን ልታጠጣው ካምፑን እኮ ለዩናይትድ ኔሽን እንደምናከራይ አሁን አንዳንድ ሀገሮች ለምሳሌ ኬንያ ዩናይትድ ኔሽን ካምፕ አለ ስደተኞች የሚቀመጡበት
አንዳንድ ሪሴትልመንት ከተለያየ ሀገር የሚወስዱበት ልክ በዛ መልክ ፍንፍኔን ብናከራያችሁና እኛ ክራይ ወስደን ብንዘጋው እናንተ ምኒልክ ሰፋሪዎች ምን ልታበሏቸው ነው? እኔ የፍንፍኔ ህዝብ ላይ የምትሰሩት ፕሮፓጋንዳ ጭራሽ ቦታ ስታጡ አሳዛኝ። ለዚህ ነው እኔ አሁን ዋናው ትግላችን ወያኔ ላይ ነው ያለው። ዋናው ትግላችን ግን ረስተናችሁ አይደለም፣ አስተሳሰባችሁ የሞተ ስለሆነ የት ቆማችሁ ነው የምትጽፉት ህገ መንግስቱን? አሜሪካ እናንተ የሸሻችሁት ትግል እኮ ነው ኦሮሞ በደሙ አሁን ያደረሰውን ወደፊት ያመጣው በልመና እኮ አይደለም። ይሄንን ህዝብ አግባብቶ እንጂ ለምኖ እዚህ ትግል ላይ ቆሞ ለማ መገርሳ የሚቀይረው ነገር የለም። ለማ መገርሳ ብልጥ ነው። ይሄን ሁሉ ቄሮ አብሬ ነው እንጂ የሚሰራው እነዚህ ጠላት ከሆነ እነዚህን የሚቃወም አንድ ምግ ካወጣው መጥፋቴ ነው ብሎ ነው እየሰራ ያለው። ኦሮሚያም የናንተ ናት፣ ኢትዮጵያም የናንተ ናት፣ ይቺን ሀገር የኛ ናት እያለ ነው ያለ። እናንተ ኦሮሚያን አጥፍተን ኢትዮጵያን እናንተና እንጭንባታለን ነው። ተመልከቱ፣ ማን ነው እናንተን ሊያስታርቅ የሚችለው ከዚህ ህዝብ ጋር? የምኒልክ ሰፋሪዎችን። ስለዚህ ስልጣን ተደላድለ ክፍፍል አድርገ ወያኔ አይሻልም እንዴ? ደብረጽዮን አይሻልም? ፎርዳት ማጣ ደብረጽዮን እኮ በቃ ተራሌባ ነው እኮ ሴሰኛ ነው በቃ። ሌላ ምን የምንለው ነገር አለ? አሁን የለም እኮ አያችሁ፣ ይገለበጣል ነገሮች። እርስ በርሳቸው ከተባለ ተቀየሩ ነው የምንለው። ኢቭን ደብረጽዮንን እኮ በቃ ሴሰኛ ናርን በቂ ገንዘብ አጠራቅማል። ለሌላው መቃብር ከምትልክ ደም ከሚፋሰስ 27 ዓመት በሙሉ ተንቀባረ ኖርሃልና ኤግዚቱን መውጫ መንገዱን ፈልግ ነው የምንለው እኛ። ሰው ነህ አይደል? ይብላ አይደለም እንጂ ሴሰኛ ነህ አይደል? ሌባ ነህ አይደል? ዘራፊ ነህ አይደል? ሁሉም ነገር አድርገሃል 27 ዓመት። አሁን አበቃ ያ ነገር። ስለዚህ የተቀረው ለትግራይ ህዝብ በስሙ የነገርክ በስሙ ግፍ የሰራ ነገሮች እንዲቀየራሉ። ወይዘሮ አዜብ መስፍን ማለት እኮ የሚናገራት ነበር፣ የሚገላምጣት ነገር ነበር። ዛሬ ያለችበት ደረሳ ትደርሳለች ተብሎ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚገምት ሰው ነበር? ጭራሽ በባልሽ ባጠፋው ምክንያት ነው ለዚህ ደረስን ነው ብሎ ሰዎች እሷን ብቻ ሳይሆን መለስ ዜናዊን ብለም እያደረጉ ነው ዛሬ። ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ ያለፈው ሌጋሲ እኛ ብለም የማናደርገው። ለምሳሌ to be honest እኔ በአሁኑ ሰዓት ቅንጅት በመፍረሱ በጣም ደስተኛ ነኝ። የበለጠ ኮምፕሊኬትድ ነበር የሚያደርገው። ቅንጅትን አፍርሶታል አይደል መለስ ዜናዊ? ጆብ ዌል ደን። ምክንያቱም ቅንጅት አስተሳሰቡ ለመሸወር ነበረ። ያለፈችዋን ኢትዮጵያ ከወያኔ መከራ በኋላ እንደገና ለመትከል ነበር የፈለገው። ለሞቱ ሰዎች ብናዝን ለቅንጅት መፍረስ ደግ አረግ መለስ ዜናዊ። ያ ገነት የሚያስገባ ከሆነ ነፍስን ገነት ያኑርልን፣ አሜን። አየው ትግሬ ስለሆነ ስራ ላይ ነው እኮ በየቀኑ የምትሰራው ስራ በየቀኑ ህዝብን ለመታደግ የምታረገው ነገር ነው ወደፊት የሚያመጣው። በመግደል ሁሉንም በማጥፋት የሚናገሩትን በማሰር እስር ቤት በማቆየት በማሰቃየት ተመልከቱ። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ትላንትና አሁን ያለውን ክብር ነበር። አንዳንዴ ዝም ብለን አይደል ሰምተን እንዳልሰማን የምናልፈው። አሁን ግን በእልህ ሳር ቅጠሉ የት እንዳለ ተመልከቱ። ሰውየው ፕሮፌሰሩ መራራ ጉዲና ድሮ ከምንወደው እዚህ ሆነን እንኳን ሰው ሲወድህ እኮ ትወደዳለህ፣ ሰው ሲጠላ በየቀኑ ትጠላለህ። እኔ እንዳሁኑ ፕሮፌሰሩን ወድጄ አላውቅም። ምክንያቱም በዙሪያ የሚሰባሰቡትን ሰዎች ተመልከቱ። እሱ ዙሪያ የከበበውን ፍቅር ተመልከቱ። ሰውየው እጥፍ ይታገላል። እንደገና ቢታሰር ሰውዬ እንደገና ሌላ አመት ቢታሰርና ቢወጣ እየተዝናና ነው እኮ የሚኖረው ሰውየው። እስር ቤቱም ምንም ብትወስደው ከምድር በታች የትም ብትወስደው በጣም ደስተኛ ነው። እኔ የእንትና ኑሮ ነው የሚሰቀጥጠኝ የደብረጽዮን። እንደገና ደግሞ ደሪባ ኩማን ተመልከቱ።
በቀደም ለታ አዳማ ሄዶ 5 አጃቢ ይዞት ነው ወረደው ከመኪና አጠገቡ ያለው ሰው ነው የሚነግረኝ አጠገቡ የተቀም 5 ቦዲጋርድ በቃ እንደ ሙሽራ አጅቦታል ኮቱን ከኋላ ደሪባ ኩማ አይ ከሞት ለመታደግ ነው ይታደጓል አንድ ቦምብ ናት እኮ የምትበቃው እዛ መኪና ውስጥ ትጠፋለህ ፍርሃትን በቆም መሞት ማለት ይሄ ነው there is no freedom for you እስከ መጨረሻው ምክንያቱም ፍንፍኔን ሸጠሃል ሚሊዮነር ሆነሃል አካውንት ውስጥ መልቲ ሚሊዮነር ዘርፈሃል አዳማ የራሱ ሀገር ነበርች ኦሮሞ ራሱ ሪፕሬዘንት ያደርገው መፈናፈና አይችልም መኪና ውስጥ በግራም ቦዲጋርድ ከፊት ለፊትም ቦዲጋርድ በዛም ከሞት የሚያስጥሉት መስሎታል ህዝብ ከጠላ ግን ያ የምትስበው አየር በሙሉ ከዳመና በታች ህዝብ ነው አንድ ቀን ይቀምዋል አንዱ ያ ሁሉ ቦዲጋርድ ሊያድና አይችልም አጀባ ነው የሚሄደው የክልሉ ፕሬዝዳንት እንደሱ አይታጀብም ምክንያቱም ሌባ ነው ነፍሰ ገዳይ ነው ተወዳጅነት የለውም የህዝብ ጥቅም ላይ ቆመ ነው የወያኔ ተላላኪ ነው አጨበርባሪ ነው እንመጣልሃለን ደግሞ ይሄ ህዝብ ይመጣልሃል ይሄ ህዝብ አንድ ቀን መንገድ ዘግቶ 5 አይደለም በምንም ብትታጀብ ከኦሮሞ ህዝብ አታመልጥም አሁንም ያችን ከተማ እየሸጥክ ህዝብን ለመከራ እየዳረክ ነው እየበተንክ ነው የሰራው ወንጀል ምን እንደሆነ ቀስ በቀስ እናመጣልሃለን እንደ ቅቤ ትቀልጣል የምንለው ለዚህ ነው እና አመሰግናለሁ ነገር ስለሚያነዛ ነው ትንሽ ያራዘምኩት ነገ ጧት የሚቀየረውን ነገር አናቅም እኛ ግን አሁንም ወያኔዎች ስልጣን ልቀቁ ነው የምንለው ስልጣን ልቀቁ ትግራይንም ከምታስገነጥሉ ከናንተ መሃል የሚያስብ ሰው ካለ ከነ ደጉና ከለማጋ በትክክል ከመደራደር በስተቀር በዚህ ዓለም ለናንተ የሚሆን ቦታ የለም እናንተ የምትጠለሉበት ምንም ቦታ የለም ከዛ በላይም ኦፕሽን የላችሁ ከደጉና ከለማጋ መደራደር ለናንተ የጧት ጮራ ፀሐይ ነው የሚወጣላችሁ ከዚህ ውጪ ምን ኦፕሽን አለ አይመስለኝም ይሄው ነው በጣም ነው ማመሰግነው አንተ መጨረስክ ይመስለኛል በሌላ ፕሮግራም ቸሪክ ተመን ኖርዝ አሜሪካ ያላችሁት ከነህልማችሁ ቆዩልን በሌላ ፕሮግራም እንመለሳለን ሙቀቱ በጣም አዳክሞናል ቸሪክ ተመን ይሞና እምብሊሶም ነጋት ፈያታ